Olsa şeytanın yolundan düşüp ketmeyimiz için, azıp ketmeyimiz için, yerten kıyamette mengilik tozakı bulmamız için, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem keltirgen bir 4 dua var eken. O hiç kaçan kaytarılmaydı eken. Sonun birincisi, kaşı adamның duası üyüne qaytqanға şeyin kaytarılmaydı eken. Buna bizde kaçılar var. Araklı toylardan kalmaytan, araklı toyda bata bereten kaçılar da var. Onlardan kaçılığı emes olar. Eğer onun duası eğer şinimin kabul bolgan dedi, ol onda haram jerge barmagan bolar edi. Sebebi la da'vatul hacc la turaddu hatta yarji'a deb atarda. Kaşının duası kaytarılmaydı, üyüne qaytqanға şeyin. Ol degeni, ol dua ana kaşılıkta sonda bir dualarda kılgandan keyin, mana eline kelgenden keyin baz bayağı Baygojanın tayağı bolup, alqa salqa bolup çürmeytin etdi. Körüngenin juğundusun, körüngenin arağına sebep bolup çürmegen bolar etdi. Ve da'vatul gazi hatta yastura. Allah yolunda soğuşkan adam jеңіске жеткенге шейін duası qaytarılmaydı. Eğer ol ölüp ketетін bolsa, ol olcada şahit болады. Elim, jerim, musulmanım, otanım, bala şağam deb ötken adam dua kılatın bolsa, duası qaytarılmaydı. Üçüncüsü da'vatul marid hatta yabra'a. Ağrı adamның duası жазылғанға шейін екен. Ауырып да ауырып жүрсіз, әрдәм дуаңыз қабыл болады, түзелгенге шейін да. Егер түзелмей өліп кететін болсаңыз, тіке жәннатқа кіресіз. Дуға қайтарылмайды да. Бірақ өкінішке орай болсын, бізде Құдай, мен саған не қылдым дейміз да. Не жамандық қылдым. Yani pelençe de jür koy, alkaşmasa da. Narkama bolsa da jür koy pelençe. Men ağırdan çok ucu olsa, şeytan layının aynı tuğu olsa. Son adam olsa şeytan layın bulup kaladı sol adam. Çok. Ağırı adam, elhamdülillah, elhamdülillah. Ya Allah'ım beni жақсы görgenden keyin olsa derti verdin. Kança günahlarım var. Olsa dertimde günahlarıma kafarat kılgın deb dua kılsa, dua qaytarılmaydı. Сол кезде bala şakağa, әйелге, жора жолдасқа, ағайын туған туысқанға, елге, жұртқа дұға қылып қалу керек. İmam Gazali rahimahullah bu kişi ağırıp жатқан уақытында екі баласы аяғын уқалап отыр, шәкірті келіп қалады. Шәкіртін көріп жылап жібереді. Сонда ey şeyh neге жылап жатсың? Өлімнен қорқып жылап жатсың ба? Сен өлімнен қорқып жылап жатсың ба дегенде, жоқ. Men ölümden korkup çılavatkan jokmун dedi. Onda nege çılavatsin degen edi. Mana iki jetimegem bilimsiz kaladım edip çılavatırmın dedi. Ağırıp жатыр da. Sonda осы екі балаңды оқытып, тәрбиелеп берсем, разы болып кетесің бе dedi. Iya dedi, razı болып кетемін dedi. Міне адамдар ауырған уақытында қалай жылағанда, oyba, екі балам енді кімге қалады, енді жетім болып қалар еді. Жетім жетілмейді ме? Жетіледі жетімді. Бірақ сол жетім таза бір iflas болып жетілсе ше, dinsiz болып жетілсе ше, İslamның düşmanı болып жетілсе ше, намазға қарсы болатын адам болып жетілсе ше, оразаға қарсы болып жетілген азамат болатын болса ше, орамалға қарсы болып жетілген азамат болатын болса ше, ол жаман ол. Bilimsiz şeytan болып жетілсе ше сол, бұл жаман бұл. Төртіншісі da'vatul ahi li ahihi bi zahril gaybi. Енді төртіншісі bir Müslüman bağırı özünün bir Müslüman bağırına gaybana dua kılsa.
Ey Allah'ım, осы Жаппар ағаға hidayet bergen, derdine şifa bergen, bala şagasının rahatın körgün öptürüp, özü жоқ кезде dua kılatan bolsa, бұл dua da kaytarılmaydı ekan. Biz özümüzün Müslüman bağırlarımıza eski alıp dua koymamız gerek. Allah'ım, sonra bir baygılsa, dünya berse, baldarından жақсы келin, kızlarından жақсы kүйеу nasip etsin. Allah'ım moyunda karızlarından kutuludu, жеңіл kılıçtı. Müslüman bağırga adam kalay dua kıladı da, osu dua da kaytarılmaydı ekan.